ole tun tum ka chuna la chuan United Pentecostal Church UPCI Khawvel pumpuya alo din chwa chhodan a history ngaihnawm tak mai in ngai thladon te ang o alo sei deuh mai theya ama ero chu ko shan chan chin hriat chian hi tun lai kan thalai dula tlangwal te le kan fa te ngei po hi ko shana an lo nge deuh theinan apoi mo em maya nu le pa te ngei po azir tir chhong le tur kan ni awangin apoi mo tho boxi a ocean member tin tan kan omna ko ocean bul bal lo in din chwa chhodan hriat chian hi kan ti mak mo ani a chu wangin tui takin kan lo ngai thla theu don ya o ko shan chan chin hi mi tam takin an ziaka zirlai ate po kan zir thina an zia dan te po athalom em a kan en thuak loma chung zinga chuan ko shan chan chin ti Reverend Alarin sanga General Superintendent kal chuak ta ina azia kha Puitling Sunday School zirlai bu turata na alo zia kha athale in ka ria a afun kim toi tha a chu ka han thlang chuak ta ani Khawvel puma United Pentecostal Church bul alo in tran chhodan le kan Mizoram thlenga aron in din chwa chhodan toi fel taksi in akim chang tha a abeng war thak te mai ania o tin he video boy pui chung po hi are ve khop mai a haw tak phian maya thalak te hi ain rem chia zel tur angkha rin ain a harviaw maya a theyang ang chu karon tina in ain rem chia khere ro chu ada vek theilawa in lo she thiam don ania engponi se kan lu chil tui tak ma in he ka video ron siam hi khongai takin kan chung ko group ani emo kan ko shan omna group chewa te mo a thei anga tam min lo ser sak theu turin min thil sak thin tu te zong kha karon ngen chewa tin he ka channel la subscribe ve lo zong te khan min lo subscribe thar theu turin ka han ngen chewa in lo tang kai pui ngei ka du ole UPCI bulchana turata na mi poimo em pupar hama mela lo lang ta wang mai ti tak se ti ni ngai thlang o kum sang ka zaria somkwa paria ta khan kum sum hi pangami Charles Fox Parham le anupui kum sum hi pakhat mi chuan America ram Kansas State a topeka khwa Bethel pathian ti dam na in Bethel Divine Healing Home andina he home hi mimang angle damna zong tu te taksa le tharau momo tongtaya lo dil puina hun atana andin ani a Parham chuan kum sang ka zakwa raldon tre pa khan Bible zirna Bethel College anti chu adina inlian pui mai aming stone folly chu chhong thuma sangin asa a room som thum asiam bokani he college a hian zirlai somli an oma an zirdan amol mangin Bible bak chu zirlai budang an nei lawa thupui poimo than chwa bik nein chu Bible in engtin nge asoi ti mu chwa tumin an zong wak mai thina ni tum khat chu tharau thiang nim chungchang thupuya an thanga tharau thiang nim an chang nge ani ti lan chwa na emo chin chha na masaber hi enge ni ti Bible atanga achan na lozong turin Parham chuan zirlai te chu atita a ni thum chung ramdanga akal bo santa ani ti chuan December ni somthum pakhat sang ka zakwa chingdar somvela chuan Parham chu loki le in zirlai te chu chapela enge an thil zon chu an hu dan report pe turina ko khom ta a tharau thiang lim chang nei te chu tharau win atong tir ang zelin tong shat lavin an tong thin ti hi Bible in asoi dan chu ani ti in an vai chuan an chang ta ani chu an chan dan chu ain an theu awangin Parham chuan makhi ati em maya makti po a omre bokani heti lai hian Bethel College a mi tu ma in tharau thiang lim baptisma an la chang lo tlat ani ti chuan December ni somthum pakhat sang ka zakwa kumhlui thla na zanlai in khom an nei lai tak chuan zirlai mi somli le achim tu mi somsri panga tenen an vain za som panga an ni a thanem ngai taka lalpa an outline an college chu tharau thiang lim thil ti theina nasa takin atikhat taveka an zawa in lalpa du zong ti chak na in an lo khatta ani chu aro pui hle mai atuk January ni khat sangka zakwa pakhat kum thar zandar som pakhat vela zirlai zinga pakhat nula Agnes Osmani mi hang nula chuan America rampo na rongbol tura kal chwa atuma wangin tharau don theinan alu chunga puthnata tong trai turin Parham chu asom ta a Parham chuan tharau ala don bik lo awangin a hre hle maya mase Agnes Osmani chunga chuan putnatin iswa mingin an tong trai ta a thutlemte achamman chawa Agnes Osmani chunga chuan maktak main tharau thiang him alo thleng ta phuta tong shat lavin alo tong chuak ta ngala helai thu hi a testimony aziak na chuan keima chung rila tang hian tuinung lui aron luang liam ani ti in Agnes Osmani hian asoi ani
January ni thum sangka zakwa pakhat jana Parhaman Free Methodist biak ina thu asoi hlanin zirlai then khat Bible School om te chuan tong trai na te ne an lo ne ya ti chuan tharau thiang lim alo thleng le ta a tong shat lovin an tong ta theu maya Parham in khom bang in Bible School ron thlen le lai chuan pindan zong te chu a eng te sur in ron hmu nge a rongbol tu som pahnih te po tharau thiang lim thil ti theina tong shat lovin an tong ta a voile khata in rem takin tong chi sang parukin isu ka thlamangai tu inena min shwai zel ro ti hla hi an satamup mup mai ani chu aro pui mangi tira u oi ka chhiar lai hian keipo ka ni deuh sut mai ka pai lai na wa che ani deuh ber mai ome min van ne kher em ve o he tharau thiang nim lo thlen dan hi athu ki no van ro pui em vile Parham po in tharau thiang lim chu adong ve ta a shok chu ron her deuh soking a shok chu ron her deuh sok angin a in sia a Swedish strongin a tong chuak ta zoi maya chutia engemoti chung a tong nuwa chuan tong dangin a tong chuak le thei ta chawani relo te chungin chu thil chu zirlai dang te le wantlang zinga adar ta thuai maya January ni somni pakhat sangka zakwa pakhata Parham le zirlai then khaten Kansas khopuya mi pui sia ta rong bolna masaber chu anan nei tan ta ani chuta je chuan topika le Kansas khopuya chanchin bu sang phek ma lama le akoma te chuanin sakhopol thar ti in an chwa ta chwai maya chumi chanchin an sia chuan Kansas khopui te St. Louis le khopui sang atang te in chanchin thli thlai tur an lo kala tonglam zirtir tu professors of language te ramdang mi foreigners te Sarkar roi lai tong le tu government interpreters te anon shwaya sarkar roi tong le tu pakhat chuan zan khata Chinese tong chi sang somni velin zirlai hote chu an tong nia asia thu asoi chung zirlai te chu Khawvel nam tong chi sangin diktak le pai mi alovin an tong ani ti an vai chuan an pomani avan ro pui em ve o harna chuan Texas le California state te athleng thuaya America ram state sanga le rampon thlengin adar ta a he harna in bu a khwar nge na lai deuh ber chu Los Angeles khopuya Azusa Street a ania he harna a rongbol tu Holiness Caution rongbol tu William J Seymour ania 214 Bonnier Bray Street a Baptist Nupa Richard le Asbury te an ina tharau ril tram kal khom te nena Seymour rongbol na atringin sang khat zakwa paruk April ni kwa a tharau harna alo thleng le ta ani ni thum le zan thum in khom na an nei chun zoma mun sang atengin an local khoma miswalte an lo piang tharin tak sadam lo te po an lo dam ta hiala chu chanchin chu athang chakhle maya chu wang chuan an in khom na ina chuan an leng talo thuaya Bonnier Bray Street atang chuan Los Angeles khopuya veng pakhat 312 Azusa Street in Ruak Hluideu mai Methodist biak ina tepo an lo man to thin a chuan anin son lu ta a tharau harna chu na sataka thleng zui zelin mitam tak an lo pung khoma he harna revival hian kumthum chung chol hlek lovin a ota ani anin khom na chu ni tinjing dar soma tanga zan lai thlengin an nei thina ni ole Iswaminga baptism channa kan soi chen thin hi engtiangin nge alo ir chhuat ti in ngai thali ang o kumzabi somni na a tharau thiang lim harna in aken tel poimo tak mai chu apostol te thurin pathian pakhat zirtir na le Iswaminga baptisma chanchung chang te hi ani a kumsang ka zakwa pahnia khan Parham chuan apostol te baptisma chandan tirkau te thil ti buwa kan mu angin Iswamingin baptisma achanga thalera autu o ti le khabu azia ka chuan heti hian aziak nge ani pale tharau thiang lim ming chuan puma baptisma chan thei ani loti kan she thuaya achan chu pale tharau thiang lim ming ti chu omje nei lo ani a tu ai ma chu ming chuan a o lova pale tharau thiang lim chu an thi ve lova an thole ngai bok lowang Iswa Krista pathian le mishing chu ichia le thasiat na thianga irin na puang chuaka athi na phum na le tho le na trompui idu chuan Iswa ming ngein baptisma changro chu ming chu pale fapale tharau thiang lim ming chu ani a Iswa Krista minga ichan chuan an vaya mingin ichang ani mai ti in f Parhama hianin thalera autu o ti le khabu aziaka alo ziak chuak ani
ti chuan thusil turo pui tak mai pakhat khati hun lai mi hawat ego sapo in sangka zakwa pathuma khan iswa mingin baptisma changve tangengia ani hawat egos hi hun local zela United Pentecostal Church alodin chhoh tak taka khan General Superintendent masaber ani tangenge ani ti chuan anuwa bidang tam takin anon changjui ve ta zel ani he harna lo thlenga hian holiness ko shan hoti kha pathian in rongbol tu atan le harna swai tu atan amang na sale maya chu chuan pathian tharau thiang hlimmal somna dong tak tak tur chuan thiang hlimna apoimo ani ti po ati chiang le ani ole he kum zabi somni na a tharau thiang hlim harna ro pui tak mai Pentecostal movement lo om hian Pentecost nia apostol ko shan loading te an kaldan le an thurin te kha aron tinung thar le ta a chanchin thafam kim apostol ten an shil thin chu ti du da na huna te dak e chuna te siam that na hun la ya te Khawvel a hian aloral lek thina ma se chu thu tak chinung chu ahum him tu tur pathianin alo zwa zela ko shan nol puin an tluk san to chinung apostol thurin Pentecost thu thlung dik tak mai chu tharau lam ro nu nung kumzabi somni na a alo sur le meu chuan tun din alo ni le ta a athang duang ta em mai ani ti chuan he harna hian Pentecostal le apostolic lamchi engemaw sat an lo piang chuak ta a chung ko shan ho ti chu lali swa ko na ti lo tling tura chakzo ka chanchin thafam kim puandar ani theinan inzom khom zai an lo rel chhota a atopa ko shan pani Polian pui Pentecostal Assemblies of Jesus Christ le Pentecostal Church Incorporated te chu inzom khom in September ni somni panga sangkha zakwa somli panga a chuan United Pentecostal Church International hi anlo din chuak ta ani chung ko shan pani inzom khom te din hun chu kan shat fia theinan in soilo kang o Pentecostal Assemblies of Jesus Christ hi sangka zakwa sompali le sangka zakwa sompanga lai Khawvel a loading to Pentecostal Assembly of the World ko shan le General Assembly of the Apostolic Assemblies ko shan infinitanga lopiang ani ve thunga ani hi pathian pakhat ring tu le iswaminga tuya nimpuma baptisma chang ko shan anni ram thim ve ko shan annia missionary po foreign a engemaw sat antir chuak thin ani ti chuan Paul pakhat zok Pentecostal Church Incorporated hi aming masa chu Pentecostal Ministerial Alliance ti ania kumsang ka zakwa somni panga a Tennessee State Jackson khwa a loading to in mingaw ko shan anni kumsang ka zakwa somthum pani a an Paul ming chu thakin Pentecostal Church Incorporated ti an lo puta a kumsang ka zakwa somli panga September a UPCI ani don thleng khan he ming hi an manga he ko shan po hiram thim ve tak ania missionary tam tak tir chuak tu ania ko shan nge nge tak mai le pathian pakhat ring tu le apostol thurin pom tlat tu an lo ni ve bok ani ole ti chuan chung ko shan polian tak tak mai pani a chanchin kan ngai thlak zo chia tak te kha inzom khoma pol pakhata omdu na hi sangka zakwa somli pali kuma ale lam ten general conference an lo pas ve a chumi nuwa chuanin ale lam palai ten tumni January ni somthum sangka zakwa somli panga a le March ni somni sangka zakwa somli panga a te committee an neya an committee masak bera chuan ko shan pakhata in suifin tur an ni awangin thurin an boipui masaber lo theilova pathian pakhat iswaminga baptisma chan le tongshat lova tong na tela tharau thiang nim baptisma te chu an pom ve a chuti lain tle ma ngai dan in anglo shet an lo neya Pentecostal Assemblies of Jesus Christ te chuan iswaminga tuya nima baptisma chan hi swal ngai damna ani ti an ringa tharau thiang lim baptisma chan hi tharawa pianna ani ti an ring boka chuti lain Pentecostal Church Incorporated lamarong bol tu tam tak te chuan Pentecostal Assemblies of Jesus Christ lamte pomdan trompui lovin tirkote bung ni chang somthum pariata in swal ngai dam nan ti thuwa nan ti lai tak hi awangin ti na ania mi in aswala sim huna pianga Krista ti sen lu takawangin ngaidam ani takawangin mi in aswala sim huna pianga Krista ti sen lu takawanga ngaidam ani takawangin baptisma hi achangzo kani sim ula in swal ngaidam nan sim ula in swal ngaidam ani awangin baptisma chang theu ro uti na ani an lo ti thunga chutia ngaidan nei chu omma se atopa chuan lungrat lang takin thutuk na an lo siam theita ani
anin zom khom ma nge hian thurin bul pui fundamental doctrine po siam fel an du a ngun taka an soi ho lain an zinga mi WT Witherspoon anua Reverend WT Witherspoon ni ta chu pindana aha chol zoka ta chuan fundamental doctrine tur chu hetiang hian aron ziak chuak ta ani United Pentecostal Church International Fundamental Doctrine Hepol thurin le in nga na bulpui berchu Bible in chandam na fam kim ati simnate swal ngai dam na na lalpai swaminga tuya nima in baptist le tharawin atong tir angzela tong shat lova tong theina telin tharaw thiang nim baptisma te hi ani rinna mun khata kan luan zama chu tharaw thiang nima in pum khatna kan zong fawin in pum khat lo na thlen the hi la an ngai dan in an lo na a in nya lo ram turin kan unaw te chu kan zil hau tur ani ti in when ni thlengin kan fundamental doctrine hi kan in khom na ate kan soirwal thina kan fa te po kan zirtir thin ani hi chutia kaushan thurin tur thu azyak hi rorel na a Witherspoon an a han chher chwa chuan andu thu sam theu afun khom le inan sha a lungruat lang takin an pomta ani April ni som pasari atanga ni somni sangka zakwa somli panga a St. Louis Missouri a Pentecostal Assemblies of Jesus Christ both ho tele Pentecostal Church Incorporated General both ho te chuan committee ho na an nei ta a Paul headquarters atan in Nelboina eng ma omlovin Pentecostal Church Incorporated headquarter office chu manhal turin lungrual takin an pasa Paul tharming tur ngai tua na hi All thar aming tur ngai tua na hi innialna na satak siam tu ero alo ni tathunga then khatin Pentecost hi chu muntam taka man alo ni to wangin man lo ni se an hantia a thenin apostolic ti ming hian muntam taka dem alo hlo to awangin man lo ni se anti boxi a Kaushan ming tur thatak tak rotna omjinga thlantur bershilova ani hnal buai lai chuanin hilmak danglam tak mai alo thleng le ta pekani chu an zinga BH haita chu alo ding chhuaka thara polna na satak nen United ti inaron tong chhuak ta zoi maya ami tuila shuk central lavin adir zung mai boka hetu mal hian general board zung te chu ane ta em maya Hepol tharminga tan hian United Pentecostal Church ti niro se ti in hial tu omreng lavin tharaw thiang nim siak thi na nuaya anlo pomtlang ta ani General Conference pui beranem hi atanan handa ta a dan bulpui le in kai stroina tur dan ram man te chu ro re le huna nem hi atan da ani ta boka aro pui le mai a ole ti chuanin Paul in zom khom na General Conference alo thleng don ta September ni somni atanga ni somni paruk sangka zakwa somli panga a chuan St. Louis khopuya Pentecostal Church Incorporated le Pentecostal Assemblies of Jesus Christ te chuan General Conference an khat rual ta a Paul pani inzom khoma tengin United Pentecostal Church International alo chuak don ta Pentecostal Church Incorporated lam hian KL Auditorium General Conference an manga Pentecostal Assemblies of Jesus Christ te hian White Way Tabernacle a General Conference an mang boka heng Paul pani te hian zan lama inkom ho na an nei zia inpum khadu na thin lung an putlang thale a om shandu na reng in mun chang talo chun lama General Conference ro rel na sang ve an nei lai hian General Board ve te chuan mun khata ro rel na an nei hova April tha a General Board joint meeting in dan bulpui le in kai shwaina dan lo duan te chu man ngal vek turin an han pasta ani ti chuan September ni somni panga sangka zakwa somli panga thole ni alo her chwa zet chuan Khawvel thil danglam tak alo thlengta St. Louis khopuya General Conference mang ve Paul pani te chuan mun khata in fin khomin General Conference an mang ho ta mup maya lungral em in United Pentecostal Church chu Khawvel ramni tla seng lova darze turle iswa local le ma zonga chenchin thafam kim Khawvel apuang dar turin bul anron chanta a try to thar than ngalani a General Superintendent atan Reverend Howard A. Gosa Assistant General Superintendent atan Reverend W.T. Witherspoon General Secretary and Treasurer atan Reverend Stanley W. Chambers ate than anita ani huna local zela United Pentecostal Church ti ni thin chu
international ti bel cha tura rel ani angin December ni sompali sangka zakwa somsari pani atangkhan United Pentecostal Church International ti alonita ani ole ti khan Khawvel pumpuya United Pentecostal Church International lodin chwa chho than dan chu kan han ngai thata a atlang pui fun kim thasi in kan han ngai tha a ti chuan khami atanga India rama UPC kaushan alodin chho dan le Mizoram aron thlen chho dan kan ngai tha chun zum le don ania khatia pol panni dan pui te inzom khomina United Pentecostal Church September ni somni panga sangka zakwa somli panga andin nu atanga akum thum nuwa khan Reverend Alice Luther C Zimachu India rama chanchin thafam kim shil turin anupui Marjorie C Zimle anfate panni hari e C Zimle fani te shwain alo chuak ta a Reverend ELC Zimahi UPC adin ma ka chuan Pentecostal Church Incorporated Zok Kaushana Khan Northwestern District Superintendent Loni Chin ani nge ani India rama kaltur hian America ram Oregon State a longchol naming thang tak mai Portland dok anti atengin longlian MV China Mail a chuangin January ni somthum pakhat sangka zakwa somli pakwa a anlo chuak tana chumi nuwa America mar top Washington State longchol na settle khopui chu February ni thum sangka zakwa somli pakwa a chwa sanin khochak lam atengin Japan ram tele ram tam tak ron kalpelin India ram anon panta ani anlo chwa tana tanga ni somnga panga tuipuya anthang nuwa March ni somni paruk sangka zakwa somli pakwa a nitlak rual velin Madras longchol na anon thlengta a hemizan hian longa anriaka atuk March ni somni pasari sangka zakwa somli pakwa a chuan longa tanga inthiar chuakin India ram leilung anon rap chanta ani longdang alo tama wangin an chuan na longchu Madras longchol na a hian an tol lut lok theilawa bungrwa an thiar chuak lok theilawa ni chuba ka an zibron ken register te alongai boka wangin Madras a hian an cham deuh renga April ni sari sangka zakwa somli pakwa a khan an omna mun tur kodai kanal an panta ani kodai kanal hi India rama anin benbel na masapirani a Travancore le Adurpo station poimo taka an mangzuya Travancore hi Reverend ELC Ziman missions na atho tam na bermun an hial ome tin adur a hian Bangla te sa in Bible school te an siam zuya sangka zakwa somruk pariat malama khachuan India ram pumpuya UPC 10 Bible school kan nei chunchu Adur Bible school hi ani nge a Reverend ELC Zimarong boldan ber chu pathian thushila zin kwalle Bible school a zirtir thin ani ole tikhan kodai kanal chu India rama UPC kaushan te tan chuan kanin benbel na masaber mai aloni ti kan han theta a Travancore le Adur te po station poimo taka an mangjui ta zelani India rama UPC lolu dan le alo intran dan chanchin te kan ngai thazo le ta a tuna chuan notice India taka UPC kaushan alo din tran dan a kan chunzom le anga India marchaka United Pentecostal Church loading tur hi pathian thil rahman poimo tak mai ani a UPC kaushan alo din ma hian Roxy Artery Dover RA Dover kan ti mai kha BA THB Apostolic Missionary chu sangkha zakwa somli pakwa kumtira khan Mizoram a lokalin pathian pakhat thuthung dik aron tlang aw puya January ni somni paruk sangkha zakwa somli pakwa khan pujakam lovale mithen khat Iswaminga baptisin apostolic kaushan aron dina hi India marchaka Iswaminga baptisma chantir na masaber ani ome are dover hi kaushan lo din na atana susu tu poimo tak mai alo ni chhota a ani hian a kaushan thar din hote chu United Pentecostal Church zom turin thu aron ta a India rama UPC missionary Reverend ELC Zima kodai kanala ommek chu Mizoram kaltur le kaushan din turin thu aron boka ti chuan Reverend ELC Zima chuan ni somni pathum sangka zakwa somnga a khan a omna kodai kanal chwa sanin India marchak aron panta a akalpa in Uttar Pradesh state ta Bagalpur khwa a om RA do varile Nathaniel Parmarate somkwalin Mizoram hi anon panta ani sangka zakwa somnga February ni som pariata indrini zana aizol an lo luta a ti chuan atuk February ni som pakwa sangka zakwa somnga a chuan pujakam lovapo chu pastorata nemhetin District Pastoratan arwat tangala India marchaka UPC kaushan aloding zui tabok ani ti chuan UPC notice in der real na sang ber in tunnu a February ni som pariat sangka zakwa somnga Reverend ELC Zima lo lu ni tak hi kaushan din ni a
puangin United Pentecostal Church Mizorama alo din ni atana February som pariathi kan lo mangta ani UPC notice India a UPC biak in adin namasa chanchin kan han ngai thale anga aizola tanga hlalote lungleng tunma avok zon tia an soithin khwa hi apostolic church hauti khan in khompui tenein do vari thuron anga UPC koushan zom anrel thlukna mun ani a March ni som pani sangka jakwa samli pakwa khan pujakam lova hovin UPC koushan zom anrel thu a chutiang chuan lo rel ma se Reverend ELC zima lo thlen ma chuan he koushan hi an la zom lova UPC koushan an la ni lawani Reverend ELC zima alo thlen nuwa koushan chu din ani a nuwa ako then om not lungleng khwa po koushan din ani in biak in masaber po he khwa hian din ani ta ani notice India UPC koushan lo din channa aizol khopuya chuan pujakam lovan biak in din turin thei to pachwa ta a tuna North Mizoram District Headquarters biak in mun hi aizol borsapin kumsang ka zakwa somnga pakhata khan biak in munatan koushan hote ape a amun te lai zolin biak in sak ani a kumsang ka zakwa somnga pathuma khan biak in masaber kha lua theya pe filani a March ni ruksang ka zakwa somnga panga a Reverend ELC ziman he biak in honna le hlan na hi ani ta ani he biak in sakna sen sau hi za asom sri panga International Headquarters USA atanga anon pek ani nge ani tichuan Reverend ELC zima India rama aron lu til kumsang ka zuko somli pakwa chuan koushan member pakhat ma anla omlova kumnga chung rong abol nuwa chuan koushan po thanem tak anlo omta a oga sang kha zakwa somnga pali report ta alandan chuan India chimlama koushan somnga pani dingin rongbol tu mi somruk pakhat lai mai anlo omman to a notice India lama hian koushan za patni dingin rongbol tu somli pali an om to bokani India ramzau tak mai chu superintendent pakhat nuaya kum somni chung lom khatin UPC of India ti in ading top mai thina ma se huna local zela koushanin ma ason zela March ni somni sangka zakwa somruk pakwa atang khan India ram chu unit pani India unit le Northeast India unit ti in then alolita ani Northeast India unit lo chobul po kha ani ngalani ti kan shedonia o sangka zakwa somruk pakwa March ni somni hi Northeast India unit ti a mingkan putchan nani alonita ani chu ti chuan South India lam khu India unit South India unit anlonita bok ti na ani chu he unit pani te hi superintendent sang ve in anlo op chauchan ta ani hedia India unit le Northeast India unit thentira Northeast India huamchin te chu heng Arunachal Pradesh Assam Manipur Meghalaya Mizoram Nagaland Sikkim le Tripura te hi ani a kumsang ka zakwa somkwa poria December tha atang khan West Bengal state te chu Northeast India nwaya da alo ni vele ta a Northeast India unit hian Indiaram state pakwa te hi a huam chhota ani tin Indiaram unit pani a thena ni lai hian Northeast India huam chunga hian district paruk alo om to a chung te chu North Mizoram District, West Manipur District, Kachar District, South Mizo District, East Manipur District, Central Assam District, Silong Kanti tekha anita ani. Tichuan Northeast India unit siam tir kumsang ka zakwa somruk pakwa atang khan Silong khopui chu General Headquarters omna hun aloni a MN phuka na in le amun ram square feet singni sangkwa zariat azau jingking silongami chu chengnoi khat singni alein kumsom thum paruk chung zet General Headquarters shut munatan man ani a kumsang ni pathum General Conference Royal angin kumsang ni pali August tha atangin General Headquarters office chu aizola swan chhautan aloni le ta a February sang ni panga a inson chhau tur chi zong te chu inson felni in Silonga General Headquarters mun lui chu Bible College satan man ani ri ta ani General Headquarters sa hian roi tu poimo de chu chu in hetatang hian Northeast India ko chan in sarkar na chu kalpui ni ta a huna local zela tun huna chuan General Headquarters Masaber Northeast India tana kan headquarters Masaber Silong muna kan hun lui Bible College satan kan lo man po chu aizola General Headquarters office mun pui mualpuya Bible College po son chau alo ni le ta ani ore Northeast India UPC kaushan hian awam chung state sang ba ka rampon thlenga atam theyang ber kaushan din le kaushan te chu mani ke a ling tura siam pui tin chu atum tlatania
Notice India chunga state sang le athenom ram Myanmar Bangladesh le Nepal ramate lu ani a heng ramate hian ko than thatak tak lo om to in Myanmar UPC te chu mani ke ading nationalized church lo ni to a Bangladesh le Nepal ram te chu international UPC International Foreign Missions Division hnuaia enkol mek ani India ram state sang chanchin rafam kim nen lu zui zel ani a Bhutan rama po missionary tir lutin malak mek ani bokani kumsang ka zakwa somsri pakwa a chanchin rafam kim notice India ka ushanin aput lu na mun Andaman and Nicobar thlerkar sangkha zakwa somret pali atanga India unit kutalhan to po chu kumsang ni basari February tha atang khan notice India UPC kuta om chunjom le ta ani he kaushan hi adin tira tangin setanan man ro chi sang mangin ti chha tumin lo be thin ma se ai nga na lungphum chu laliswa krista ani tlata wangin lalpana thla thlam ngai lova do tu le be tu tam takara po malam panina kal zelani ole tikhan UPC notice India kaushan bullo in chandante missionary lo lu chandante le ma kan lak zel dante rongbol na lama ma kan son chau zel dan sang te kan lo ngai thla zo le ta a angai nom hle maya ngai nom kan tiam o ngai thla tu te lam khan ngai nom kan tia a tha kan ti ni chanin comments lama te po khanin han in sum lo ta ilangin a tha ange ama ero chu du khaplo na te po kan ne me theya a detail kim chang tak chuan thil ti hi har sa em meya tin thalak te po du ang takina om kim lei theilawa amaro chu karon da ang te po a in rem chia ve kherlo te po ani a amil chia kher khan ti har sa em meya chuwang chuanin kanan ti thei to ka khan in lo shet thiam te ka du em a alut zia ero min lo shet saka tangkai taka min lo man sak po ka du em ani chuan UPC notice India hi sangka zuga somnga atanga kumin sangni somni panga a General Conference report ina atar landan angkha kumsang ka zuga somnga atanga sangni somni pali thleng kha ti han karon tar langa han enta ila sangkha zuga somnga a member sangthuma bultan kha kumnga dana te hei aron in chu chhozel ta a kumsang ni somnia chuan member noi khat sing khat sangkha zuruk somruk pani kan lo ni a chuta tanga kumli an rale meu sangni somni pali kumtop report a chuan member noi khat sing ni sangkha zali pali kan lo ni ta ani hi alom omina ro pui hle mai hetianga min shrai tu lal pai swaming fakinom ro se ti chuanin tundin mun sangni somni punga conference report ta alandan angin UPC notice India hnuaia district sang te alis tikhian kan hmu theianga chuan district sang ten sangni pakhat atanga sangni somni pali thlenga an member pun chho dan po acha ta khian akim chang takin ron lantir ani a adu tan lo NG ka lo chin chia ama mo na le tangkai na hmuna pianga kan lak chwa thei tura ta na ti hianin kan handa ani ole tuntumatan chuan khati zong kha du tok doni la atop kharnan United Pentecostal Church International member statistic report tharber in soilokang UPCI member statistic report a hian kumsang kha zakwa somli panga a UPC lo din tira ko shan zanga somni pakhada bultran kha tuna chuan kumsang ni somni panga lo thlen meu chuan Google in atar landanin ko shan singli sanga chuang lai mai le member maktunwei nga le no area chuang zan mai kan lo omta ani a tin Khawvel ram sang zani somli pariat oma hian zani somthum pakhata UPCI rongbol na alut mek to bokani ole next video a chuan kan shrai tuma sa te chanchin toy kim changsi ronti chwa kan tum le dona ka thei to karon chwa zel dona like comment le subscribe te po thane min langai pui ve don nya ngai thatu le thlir tu zong te chunga lom tho ka se ye